supaya tu puasa telu tu tahapan nah. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya kau makan detox berarti palega racun. Itu sampai kau puasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kaada tu makalele pa pinadingi. Magay nasa sinin na yero racun nga kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nasaba ka yero andre itu ampe ko to mapuasa aja na megala dai andre ko to manre subuh si bato buka supaya yero darahero capu i andrewe ye ko capu andrewe lawi mala yero racun nga kilala watak kalewe iya na ro nalaga. Makanya tuh kumapuasa teh 1 sampai 10 madarila ada tuh mapai bebek kilo lah. Agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasalang ngoko bolata atau pipa si tahu na lariwe angkat tulumu mak dakeo ko bandrena. Iya na rolumu emelo ilatga pada mati watak kalewe oko tu tabinna sarape angka racun ya sangilama. Iya tu lama iya na romelo nalagga darah. Kode gaga andre. Jadi itu ampai komeki makanja madising apuasa ki. Jadi carana teh kome madisi tu mapuasa. Na sabak yero racun ngokilala watak kalilaga. Padamu itu tomelo i operasi lai suruh tu mapuasa. Gitu. Dan kata melo operasi maka dia operasi ko baje kada puasa ko. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Pada itu kau tahu puasa. Jadi ya tu tahu puasa pak tahu napa cingi alena. Ya nari asang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa, no ditimbangannya angka 2 kilo, angka 2 kilo si tengah. Ya angka puasa denen no timbangan na salah-salah lagi mati nama puasa itu. Maka balak mia tu. Iya. Jadi ia kona dapi 10 si dilatu 20 maka itu pandrise stabilisasi jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun ni apa angkat tu sarap tatutu magai nasaba natutu ilama ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana iya den lancar peredaran iya jamu tersinggung ini to macomo ya. Jadi makiro